Shillong Catholic Association haksing balang jeng katayu kelak terwa ya kemas kerpong si benta ban penpau ya kejing sosi alor kejing syak thambor ke Kristan ha Sri Lanka kabelak donru kejing du no ya kejing im ke mensim briu bar kumju ki pajba ki bala mensau na kejing syak thambor ha ki lekno ni ki khendu ya la kejing im ki bala le ban penthei do bom ha ke yemani kabadang ya kejing le niam paskha ni kejing mi pat ukris hadin kalen ya kemas bakut la pelong ha Cathedral Parish la dumkhra bala penbenta the Vicar General ke Shillong Archdiocese Father John Madur ringkat keling dok soblei ke balang balawan banduai songolem neki para banget ke balang Catholic bat kumju neki we ke balang Kristan ha kani ke jingle niam lawan bandon ringkat lang neki riu sain perthei bakentup u MLA na umroi ba George Bilingdo u MLA ke South Shillong ba Sanbor Shulai nolor ke we ke riu pakmat ke jela Laban pin kemau bakari Sri Lanka kala Shathambor haki kenuan lekno haka atpawai tarik kesengi utrai beladep kabadi kesengi utrai pasca ni kesengi babarok kawai keperthei bat ke balang Kristan ki kemau ya kesengi jimipat utrai jengi Jesus Christ hakani kejingja laitli ki yemani kala syapan perthei bom bat ki hotel bat haduk menta ke jingkiu jeng kibri ke belak klat kala kot syapalat arspa san pautam banakaliang Archbishop Dominic Jala ke jalan yang bak Shillong kumnong syarai mensim lo batha ya barok ki paris beper bakin pelong ya kejing tuai kerpang bat ban terwa mas kerpang barok steu nak benta kini kilanot Vicar General ke Shillong Archdiocese Father John Madur ha kejing kren makilap tai kubor hadin balak wai ke mas bukot long ha bayak sengau ya kejing ja ha kari Sri Lanka balak pen bethei bom ya ki mani bat ki hotel ha ke banikong ki sengau kendit bat sengau lingo bat ki sengau dom sengau bitar nambar ha kesengi ke bangi rakhi ya kejing mipat utara jengi Jesus Christ ke japan ban da kejing jap ya kitu ki para bangit bat ki parok baro Sri Lanka ki balado no ya la kejing im Henry suki kawan pat kejing perkhat ba kesengi ke jimi pat utara Jisu kitu ki para bangit jengi ki balado no ya la kejong kejing im ringkat berutrai kata kadai kejing kermen jengi bat kata kadai kejing jengi haba penrem jur ya kene kejing ja ulong ngi penem jur ya kini ki kambaman klem da kadok tipat ya kenu ka kenhon namar hadu menta ngim patip manu balik ya kini ka kam namar la don ki balakam hendai na kaleng balang ngim kedok ti yeno ngi syukurpat bakandon ke jingsuk jingsan pat kandon ke jingastu jingmat ha perthei ulai thu ba mos Reverend Archbishop Dominic Jala ula pha ya ka kerwa somlem syo Cardinal Ranjit Malcolm jang ka Colombo ha baidi bakte ke jingja Shushu long lesi kan sedan kela jingarap hak yang kepisa ketingka ya kebakin sapha bet syaka Catholic Bishop Conference of India buat maki kin sapha syakari Sri Lanka le sibun kita kita di sibun joki magwan kita si terwai yang mas kita kita di para joki tiba lain dia jigen kita lagi Sri Lanka akan si pasca ya ini mulai nama apakah menjadi kapan kamu apakah menjadi kesasi tahun kamu ibadah kita kepada Kristus ya Kristen lah bagi cintuan ya Kristen lah bagi semula bagi Kristen lah kita sih kita bagi resmi kemudian kita try upaya lupa buat berdoa deh nak kenal dia kan bagaimana om lupa kita lengok dia om nama orang yang kan insya Allah lagi silakan insya akan sekian insya insya syasifan nama orang yang kan But kindon what you want to come. But now about the meal, the snow, what you kindon to rock, the play. Lajia, Kamalajia, and the snow circuit, Kataka, but the Oma, they don't kill the rock, and the Oma, but kindon timbre, but the snow, but the yellow play, but the shakri play, that about the meal, the kindon to Jesus. But one see let's say imlan masuk ikan ni kebaca let's say you want to save the gambar balik kerja let's say you want to save jong kecing syadong balik kerja yang dah berjumpa
tamu belai berai dan juga agar tayo buat kerajaan kowe kejinjang bawa penting yang berkai baru kowe apakah kowe yang mana apa pares kalau perlu walau kami pak jioi kata yang mana regisno maka desi tentang lagi jadi yang mana coba Maria dari sepi kalau perlu Pak Mirambon tolak yang ini tak tentang sitayo dari sitayo kita kajian sekali kecil siapa dia kecil berkai bom apa itu yang mana bagi toki hotel abai pala Islam untuk sih lalu deh Pak Misno penuh aku kini gitu aku kini gitu kamlong kayak ini keboleh kamlong kayak ini bar keboleh menteri syaitan ketua gaya mana apa pauna syukur untuk keduk datang dan kenok hari yang berlalu sekali kecil apa Sri Lanka hai lepas apa dia yang mana saya ucap dai bagi keli dari cinta dai bagi keli dari cinta dia bagi keli nama jiwa bagi orang jiwa bagi keli nama bagi syariat Allah hadiah itu diciplu jauh dari yang mana lalu kowe ada James Martin apa orang Amerika bu yang ini kecil apakah perlu kan yang mana ada yang boleh pada orang yang kita cuba boleh udah kabar orang jaga udah haki tu kosir di badan masurok bangkar bahu boleh kelip begitu kan kita haki emak jom kita diberi bayang betul emak perlu kita haki tu kita kelip kita IT lagi jom kita yang bukan kalau kau yang lagi kita haki cima kelip kita boleh udah ialah menurut ini kecil hai boleh udah agar kita sini paskan apa kaktus makhluk yang mengalir boleh hidup dia sampai boleh udah terakhir Yesus Kristus yang bawa setia dan bawa kebenaran ulah pernah kau boleh juga boleh itu yang dia kecil pernah juga jitu kecil kan dia kecil pernah juga bapak penyok kecil aja bawa penyok kecil ingin apa akan dia kecil apa sih hai boleh sampai udah aku emak jom itu bahagia kesan kita dulu lagi bagi kita hak itu ki wan ki bombong kesan kita pau yang jom kesan udah hak itu ki bersih ki bawa fakta dia kata besar ublay udah kum gitu di sana tentang kesini yang slow bagi itu adalah syarat ayat buat Aisyah dia tahu Yesus baginya udah saya baginya udah hikai baginya pada yang lain lu ingin ada siksa sampai uyang teman dan sehingga beli kemarin Yesus hai blender apa pitum yang kena yang jauh kemarin akan cuma udah pada kata dicikir gitu. Ingin tiap yang keyboard berteriak kami, keyboard berteriak di sana, keyboard berteriak di mana yang keyboard. Terkiranya yang ada kau, kita long ini banyak kali. Kita ada mencoba job di bagian utara Jesus. Nah ini job yang ada. Ila Yosno, aku gospel tangsi, itu dia anak diserang. Di balik syaitan Maus, ila syaitan, kentut, ila lelokan, ila berbut. Nama utama bagi buat, ila syaitannya tak ada. Henry, yo kecil lain.
Maka Eucharis berkuat Menolong kenyang Ibu Baklah ai Ikan maulek Ia berulek Agak sifalai berkuat Hantar kisah Badai nak Eucharis Ma Iyo Ya Aboa Ciklai Kena ini para pakai congi Iyo Ya Aboa Ciklai Kadai Na Eucharis berkuat Nak besar Ciklai Kilai dapat agamas Kilai bercip tentang Eucharis Bapak isam sok Maka instruksi kalau Abang pentia itu ikuna Ibu pediang Kemudian menentang Pentia kisah Bak ijennya Bak kibir Nanti Lada gitu ikuna Bila yuk pediang ini Yuk krajis Hendra Mak lada Yuk pediang nama Yuk pada yuk kubur Hendra Wei kebasar Kenal Allah Kum gitu Kikulu Betul Kibala syaknya Nama Yuk krajis Berkiru kilok iman Bak lada kita Tidak dua sahabat iman Begitu kino hikai sekolah Ketua hikai segi ini Ini kenalin tau Menolong kelai banyak Yang bentar Jisu Baru kita nak ini kelai banyak Yang bentar Jisu Bak kata urlong Katakan Jingkuan kecil Kini ke jingja Sri Lanka kali ke eka ba Kata ya Kalau beliau ni Kelampoi perkat ba Kum kini ke eka jingja Kenja haka puar ba haka jaka Mani belai Haka pertama yang kali si paskha Haka buon ba ki beliau Bidang de cera yang ini Ba kani ke jingja Wasungsi kerja Ba kum kisamla Jong ka Shillong ajlai sisu Mengi kisamla baroro Ni song ba ni pendram jor Kum yakini kaja jingja Kaba thombor ya ka hok long brio man brio kaba ngur ban simno wa ya ka jing im jong ki brio kaba mkhan snap ya ka men sim brio ban ong no kham ta ya ka jaka ki mani yo le te ka e kaba pensusi kaba ngi pendram jor ban mangi baro kum kaba lang baro ka wei kum ta ka singi ka Shillong ajresis baro ka wei ngi la yang long ban penlong ka jing rai ba kerpang ka mas khut nak bentah kita mesti melakhlak no waktu kecing jah, berkunjung dalam tadi kita beri berlahap kecing mensau, hak atau kecing jah, berkunjung nak bentah kari Sri Lanka baru kawai, kani kecing jah Sri Lanka kakta ya baru kibriu, kamta mengi Kristen hawa jendai ya baru kibriu kakta, ban ni dua kerpang nak bentah suki, nak bentah kita mesti melakhlak no bakin yo kecing subom zukur, nak bentah kita berlahap kecing mensau, kamta bakin yo ke jingko jingkia ka ploy bat kham ka pang e kum ki samla ni ai ka jingkermen ni ai ka khubor jong ka jing kermen ho kris kham tam na benta ki brio baro ki basakta ka ni ka jingja kitu ki bado no e ki ba i bathon kum ha ka ni ka sngi kum ha ka ni ka jingja da ka jingkemen ka bakraw mi yo snow spang ki khna ka dang komunion beningkong da ka jingkemen bakraw ki mi na yeng balet pidang yu jisu hendrai ha ba ki poi ka tu ka jaka kajian opumni berkalong ke ba eka bakta ya ki long ya ki bahaya ngasam jong kitu bahab kam kani kajingja ni aga jing skolem seki ba ni kerjaan ki tang da kajing duai ni tep kumbang yo sngo mena ka mas bakhudu kitu ki khna ki ba kre ela dia na ka benta ka ban priang yo jisu ba ni pet ya ki dor go jong ki ba ki pen eventa ha lom jing tep jong ki ka no ipang man sim pang do no ngem tip sisha dalam maki kila yo pediang na emu jisu yo karis bakhot hendra kan ngi tips kam bau jisu la pediang yaki haka sadam jong ba maki ki don rengka bau jisu timangi kum ki samla jong ka diocese baro kawiro mangi kum ki samla baro ni sno tilang ngi dan mensim lang merkani ka jingja ka baja Sri Lanka mangi dwai ha ublei maka jing suk sa si sien kan sensyar kan ka ri Sri Lanka barom dei tang ha kan ka ri hendra ka ri baro kawai ha ki baro jong ka slat bertai abang yo snow ya kan nika jingja po Sri Lanka aba lapan pethai bom itu ki yemane akitu ki hotel haka penukong ni snow kendit snow lengo snow dom namar ka degesni haka bangira ke ke jimi pat jong trai Jesu Christ ndeke ja ban da ke jingyam ya kitu ki para bangai ma kitu ki para lok baro apo Sri Lanka ki blado no ya la ka jong ke jim Hendrai suki pat kawan kecing perkat ba hagesni kecing mipan gitu ki para ki jongi ki beladu no ya la kecong kecing im ki mipan rengkat bat utrai kata kade kecing kermen jongi kata kade kecing ngai ki jongi
ni penram yakum kini ki jingja yakum kini ki kam bomat rei klem de kdo ketipan ya kanu ka kanhun namar hadu mentangin patip manuba le ikane wala da ladon ki bakam rei nakaliang jong kebalang hi tingim kdo keti yano ni shu kerpan tang ban don ke jing suk tang ban don ke jing ya song thu jingmon ya mentai hukum ni te nakaliang ke jing lumi ke pisa pilain nega uno senyang 4 don ke jing peta nak archdiocese rei la peta pada nadu asngi paskai da ke jing peta jong archbishop bahabaro ki yang mane jongi baro silenter kani ke tayo paskha ke baniong kan don ke jing duai ke jing terwamas bat menta ke sngi kani arku satarek ngilale ya ka po yang mane ba ban hi archbishop ni nakaliang jongi ila pha ka khubor sngolang shao cardinal Ranjit Malcolm jongka Colombo te klempem la se in sadon hi I jing yarap la se agaliang ka bisa tengkai ka bangin pha be shaka CBCI ka conference in bishop of India makipat kin sapha sha Sri Lanka kawai la se ka ba kibreu ki thombor ya ka balang ka thleng la se ki nyau yang I kum kita ki ba nyen ong ka ketien thareng soft target kim don kanu ke jing ada ki mane jongi kim don security guard kim don jing dai ro bat ngi priang so balut ya baro kat bawan hoi ki don ki jing le nyam ki batang ki katolik ki la pan yo panta rei don jing khang pat yano ban rung po ye mane wat ang ne po ye mane ba jongi wan la ki sing trai pormas pinyedon ki breu ki bomde ki kristan ne ki wei pat ki para kristan ki wan rung hi ngi buram ye kata Andai ke ika daw baki sim kabu ya kanela se daw ki iba ndon kano ke jing penwit ya ki ban le ki kampung man na kaliang jongka balang hoi ki la kam adon ka ki kot khobor ki malapan pa baka IS ka kam baka le makai kini re na ka liang jongka balang hi adu mentangin pat ong kane ke de kanhun na kam de ka kanhun re ni penrem lot iki kam baman baro dale kani ka kanhun ne dale mano ru ni penrem ya ka kam paman baro kani ka jing thombor hi ngasmo kam dade tangi ni kristan re ka don hi pe kumba ka ja po New Zealand ne kani kam de ki kristan re ubaman hi ude ubaman unong kam sniu ude unong kam sniu don nyang ka jing kentu jungi ka long kumta ba kin sange no ikini ki jingle bomat namar ki ba janja ki de ki ba bapli ki ba lui ki bom bana ki bom tip tingi kentu ya kom gitu ki bre makin pai sha galanti ka ba alo kini ki jingja jong ka ba ja posul ka ba pelong ke jing knyuri ya ka thai barok ka wai om tangi kitu ki tra jong ka silka ba ya ki kristan abro sudong kalau pelong ya ka Catholic ban perkat kerki ban kata kalau begin bu tan rejin temu jong kamas kabakun ban terwak kerpang nak bentai di musim ke kodo ke bangila dono nantaya kini ki bala ngat aki jing musau ki sirkai batang dan paling jing pang jing sitam bat kumjur nang taki ying ki sem ki jong ki ke belong ke jing do ko khrar bo breta genran undri undang sumar nang pentingan ki bat kham tami ki musim la let no aswa jungi kini amat ya kecing suk pening kat kum keji ka jo balang kalau begitu ki brio ki balado no akum kini por jong kejing le niam ke bakrat tam ke badai kasni ke ba ni kum ki kristan setelah jong berthai ni sim baka ista ke pasca ke de ke ba la banwan ra ya kecing suk kejing kemen namar ba ninget bo kres lami pan re kini ke jo singiro keladon kejing yang brio hakatai ke bi ke badai po Sri Lanka ti kejing yap marti ki kanum long le nai bat ngi kerman skam bau blai bodon por blai babam cukun un sale ki kampla berkata kalau nang skam sisu kejing ke sta bat nang se sisu sibon kiling do kirunyam nakum kitu kijeka termal kada message na ka Catholic Christian kalau haka kerting jong ki lai teli ki seng ka senjuk ki rangba ka senjuk jong ki kendai bat ka senjuk jong ki samla asuiam kabahap po kani ka jingpet jong ka Catholic Christian silong archdiocese ni pelong ya kini ka ski ka kerpang tam berkata kalau
bet tangya ke jing temu jong ni ke jing ja bat ni kerman ba blai un senang kerku kedok pat nang ni sakman kham tam ya katai kari ba ke jingi kestan kanang klan susu pat kum juro ha ke perthai baro kawai